Добро вечер, јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да ја знаеме вистината. Денес е 2 мај, почитувани гледачи, се користам приликата да ви честитам среќни велигденски и среќни првомајски празници. Пред 2 недели имавме емисијата Последните денови на Јованка Броз, кој имаше фантастична гледаност и фантастични реакции во јавноста. Денес, некаде 2 дена пред 4 мај 1980 година, кога починува маршалот Јосип Броз Тито, имаме емисија со работа наслов Последните денови на маршалот Јосип Броз Тито. Во наредните 50 на минути ќе може да видите низ какви агонични ситуации последните 4 месеци од неговиот живот поминувал Јосип Броз Тито. На 4 мај 1980 година во клиничкиот центар во Љубљана починува маршалот Јосип Броз Тито. Сите кои сте биле родени тоа време, денес треба да знаете дека сте 36 години постари. Тоа покажува две работи, почитувани гледачи. Како прво, колку брзо лета времето, бидејќи тие 36 години веројатно ни поминаа како светлина, и како второ, во каква поуредена, постабилна и понормална држава живеевме пред 36 години во споредба со ова што денес се случува во Република Македонија. Umro je drug Tito. To su večera saopštili Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije i predsjedništvo Socijalističke federativne republike Jugoslavije, radničkoj klasi, radnim ljudima i građanima, narodima i narodnostima Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Вие сте човекот кој констатира смрт на маршалот Јосип Броз Тито на 4 мај 1980 година и го исклучувате од тие апарати кои го одржува во живот некаде 68 дена. Jesam, ali nisam ja sam konstatovao smrt, nego čitav konzilijum i lični lekari smo svi bili oko njega, aparati su naravno radili svi, EKG, brojač kapi, šta ja znam, sve moguće, respirator, koncentracija kiselnika, sve je to radilo i dalje, a mi smo pratili, bilo je očigledno da se on gasi i na kraju se on u 3:05 ugasio. Linija na elektrokardiogramu je bila ravna. Mi smo, naravno, to je znak smrti, mi smo još jedno 5 minuta ostali mirno, aparat radi, EKG pokazuje ravnu liniju, mi smo ostali pored njega, odali mu poštu i onda sam ja pokazao profesoru Brecelju da isključim aparata, on je klimnuo glavom, ja sam isključio tih 4-5 aparata koji su ga održavali u životu. EKG je bio ravna linija, ali eto, mi smo mu odali poštu još 5 minuta, onda sam ja ugasio sve te aparate, onda smo ostali još 10 minuta pored kreveta, svi, sestre koje su ga negovale, lični lekari, mi, svi smo bili oko kreveta u mrtvoj tišini i onda smo se povukli da pišemo završni izveštaj od početka do kraja, izveštaj koji je bio objavljen. Колку броеше тој тим на лекари, лични лекари и лекарскиот конзилиум, кој тие последни 4 месеци се грижеше за животот на маршалот Јосип Броз Тито? Pa bili su recimo 4, a pozivali smo za obdukciju iz Zagreba, jedan sudske medicine iz Ljubljane, jedan profesor sudske medicine i iz vojno-medicinske jedan pukovnik. I onda smo posle smrti uveče mi napravili obdukciju koja je trajala 6 sati. Значи веднаш после смртта. Jeste. Na 4. maj. Posle smrti mi smo uveče od 10 pa do 4 ujutru pravili obdukciju u kliničkom centru. Dole u podrumu. Nismo mogli da odemo na sudsku ili na patologiju, da sad sa kovčegom ili kolicima i tako dalje, nego smo u podrumu
kliničkog centra u jednoj prostoriji na jednom stolu radili tu obdukciju. Znači, Do detalja. Znači, пред да биде пратено телото на маршалот Тито на погребот во Белград, Вужичка 15, вие правите 6-сатна обдукција. Jeste, apsolutno. Што покажа обдукцијата, доктор? Samo da kažem, obično ljudi kažu, pa zašto ste radili obdukciju? Kod bilo kog čoveka, značajnog čoveka ili nejasne smrti se radi obdukcija. Samo se tamo kod nejasne radi sudsko-medicinska, ovdje se radi normalna obdukcija. Jer mi smo htjeli da proverimo da li smo mi u lečenju onom dugotrajnom pre toga, u toku života i u toku ovog 4-mesečnog perioda uradili sve što je trebalo i kako je trebalo, prosto radi svog mira i radi dokaza da je sve bilo urađeno u njegovom slučaju onako kako je najbolje moglo da se uradi. Направено е се како што треба. Apsolutno. Значи обдукцијата покажа дека zato je bila potrebna da se се е направено како што треба подконечно. Tačno. Onda smo, kad smo završili obdukciju, otišli na brdo kod Kranja, spakovali se i otišli na plavi voz koji nas je već čekao na stanici. On je u toku noći došao, plavi voz iz Beograda. Прва пауза за реклами, останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме со вториот дел на нашата емисија. Ве вишок желудочна киселина, жиговина или надуеност? Имате пожар во стомакот? Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегоби. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Zinajko German Lemonade. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца и природен витамин С за возрастни. Затоа за моите најблиски јас одбрав Ацерола алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. По текот на емисијата ќе може да проследите две интервјуи, почитувани гледачи, тоа е со докторот Предраг Лалевич, кој е снимано некаде пред 2 недели, и со господинот Дамир Хранилович, кој беше негов личен доктор, кој е снимано некаде пред 9 години, и преку содржината на тие две интервјуи ќе може да разберете низ каква агонија поминувала не само тогашна СФР Југославија, туку и самиот прв човек на таа држава. 4 месеци таа трае последна агонија на маршалот Јосип Броз Тито. Почнува некаде крајот на 79 година, говориме за она финална агонија која завршува со смрт на 4 мај. Значи почна некаде крајот на 79 година и оној дочек последен негов на нова година 1980 година кој треба да се одржи во Караџорџево. Jeste, tačno. Uveče me zvao Košak, Miro me zvao uveče. Predrag, spremi se, sutra idemo kod mene. Kod mene je značilo u klinički centar. Iako je telefon zaštićena bila linija, nije hteo da kaže gde idemo, nego idemo kod mene i ja sam znao da idem u klinički centar i otišao sam da spremim stvari koje mi mogu trebati. Тоа е значи некаде декември 79 година, јануари 80 година. Jeste. Бела доктора дека таа нова година, 79 година, према 80 во Караџорџево, дека трпи такви страшни болови што едва може да издржи на таа прослава на нова година. Tako je, on se 3 puta vraćao, 3 puta kretao u tu salu i 3 puta se vraćao, ali nije htio skinuti, nije htio u patikama doći na doček, nego u cipelama. Tako da su mu 3 puta njegovi suradnici koji su se brinuli o tom
njegovom oblačenju, mijenjali sve veće cipele, tako da je on ipak došao na tu proslavu i bio je na dočeku Nove godine i bio je do 1-2 sata u noći i da bi mu drugi dan 1. januara 80. bilo saopćeno, to je bio general Kičić, bio šef na Vojno-medicinskата akademija u Beogradu. Da, on je internista bio, general. On mu je priopćio i bio je već pozvan kirurg iz Ljubljane, profesor Košak, koji je bio odmah uključen u tu dijagnostiku i saopćeno je drugu predsjedniku da će morati ići na dalje pretrage rengenološke, radiološke u Ljubljanu. Вие заминувате 3. јануари во Љубљана. Da. Tito odi na proslava na Nova godina vo Karađorđevo. Jeste, ja nisam bio tamo, Košak je bio na proslavi i Mahkota je bio na proslavi. Oni su bili pozvani, pa su bili u Karađorđevu. On je već sa štapom hodao, bio je vrlo neraspoložen na dočeku Nove godine, imao je bolove, ali on je stalno te bolove tumačio kao reumu. On nije hteo da prihvati da su to krvni sudovi i tako dalje, nego reuma. Međutim, pokazalo se da nije bila reuma, nego da su bile promjene na krvnim sudovima koje su davale bolove. Znači, to je početokot, всушност, koji inicira njegovo zaminovanje u Ljubljana. Tačno. Znači, tije bolovi stanovat vjerojatno neizdržljivi i vi mora da zaminite za Ljubljana. Zašto je on otišao u Ljubljanu? Ljudi obično kažu, a zašto nije ovdje? Bila ovdje i vojno-medicinska i bile bolnice i tako dalje. Bila da je imali spremljena soba tuka na vojno-medicinska akademija. Da, on je bio prijatelj sa Breceljem. On je blizak prijatelj sa Breceljem i on je jedanput godišnje išao u Ljubljanu, u klinički centar, imao kompletan pregled, klinički pregled i vađenje krvi i rentgenski snimak i sve, svake godine u Ljubljani. Tako da kad se ovo desilo, a oni su već bili tu, Mahkota i Košak, oni su rekli idemo u Ljubljanu da vidimo šta se događa i mi smo pravo otišli u Ljubljanu, pravo u klinički centar. Znači vas čeka avion na Batajnice ili kada? Jeste. Zima od Belgrada i idemo se u Ljubljana. Jeste, i otišli smo u Ljubljanu. Što konstatirate na toj pregled u Ljubljana? Tu se radi arteriografija. Ubode se arterije pa se ubrizga kontrast i snima se. I tačno se vidi krvni sud pod kontrastom i vidi se gdje je prepreka. Svi detalji se vide. I mi smo taj kontrast po pravilu, zbog toga što krv ne protiče brzo, nego tu krv miruje i sporo protiče zbog suženja i tako dalje, to je bolno. Pa su oni naručili iz inostranstva specijalni kontrast za ubrizgavanje koji ne boli. Međutim, i to ga je bolelo. I molio da mu dam nešto za bolove, ja sam ga uspavao. Tako da sam mu de facto prvu anesteziju dao za snimanje noge, pa sam mu dao drugu za kad smo pravili bajpas, pokušaj da napravimo bajpas, i treću kad smo amputirali nogu. 3 puta sam mu dao anesteziju. Доктор Хранилович, има една интересна приказна дека Тито на тоа заминување од Караđorđevo и одењето во Ljubljana. Со себе го понесува пиштолот. Застава, црвена застава. Crvena zastava, to mu je poklon bio od Republike Srbije, tamo negdje 47. je dobio, to je bio jedan sa srebrom izgravirani pištolj, partizani i posveta i tako. И дека на заминување од Караđorđevo ima izjaveno дека ako mi amputiraат nogata, јас нема тоа да го... Ja sam svojim ušima čuo kad je on to rekao, ne znam da li pukovniku Luku Perišiću, koji mu je bio inače njegov kao ovako... Lična pratnja na neki način. Lična pratnja, servirao mu je odijela, predlagao ovo za oblačenje, ono i tako dalje. Jedan ovako vrlo intiman odnos su oni imali. Rekao je pred menom, čuo sam svojim ušima, evo ja imam tu rješenje, ako meni misle amputirati nogu, ja idem u grob sa obje noge. Znači, ako misle da mi amputiraat nogata, ja so pištolot... Pištolj imam tu i to je nosio sa sobom u brdo kod Kranja, u svoje 2 torbe, u jednoj je imao taj pištolj. I ja sam to rekao admiralu Kostiću, kad smo došli mi na brdo kod Kranja, ja sam rekao admiralu da Tito vrlo ozbiljno razmišlja o tom pištolju i o tom samoubojstvu ako dođe do amputacije noge, zato on toliko dugo i razmišlja. Околу ампутацијата. Oko amputacije. Одолговлекува одговорот. Odugovlači, da.
I meni je admiral Kostić rekao, Daćo, tako me on zvao, mi smo se zvali uglavnom po imenu, ovi najuži suradnici, Daćo, veli, ako ti to možeš ikako uzeti. Pištolj. Ja sam rekao, Zvonko, ja ću pogledati gdje je sad pištolj, jer u Karađorđevu ga je držao ispod jastuka, na krevetu. Znači on spiješe so pištol od pištolju, da. Ili je pod jastukom, ili je u torbi. Jednoj od te dve crne taške koje su uvijek išle sa Titom, tu je on imao svoje najintimnije stvari, razne cigaršpice, pa upaljače, pa satove neke, šta mu je Mao Tse-tung poklonio neki sat sa nekakvim bebicama koje skaču, on je u tomu uživao. To je njegov baš intimni, pa neki pečati njegovi još iz Partizana i tako, očale stare, metalne. I ja sam taj pištolj našao u torbi i ja sam taj pištolj uzeo. I dao ga admiralu prije odlaska u Ljubljanu. Znači kada je u Karađorđevo ili u Brdo kod Kranja? Brdo kod Kranja. Znači, negde oko 10. januara prije odlaska nas u Ljubljanu. Znači pred odenjeto na onaj bypass prva operacija. Da, prije toga. Znači 10 do 15 dana, znači toj pištol crvena zastava, ti to go nosi so sebe u torba ili pod pernica na spijenje? U torbi je bio. U torba, da. Imaš индици дека сериозно размислува дека ако му ампутират ногата, дека сериозно размислува да се направи самоубийство. Ja nikad više o tom pištolju nisam čuo kud ga je metnuo Kostić, da li je to završilo u kakvom muzeju ili ne znam. Znači eksplicitno izjavio maršal Tito дека ако ме исечат ногата би се самоубил со тој пиштол. Da, jest, to sam ja čuo. Znači vi dva puta mu sposobili. To su, ja mislim, čule i ove dvije fizioterapeutke i taj Luka Perišić, pukovnik, i Dara i Rada Grbić, koje su njegove fizioterapeutkinje bile. Ajde da vidime niz kakvi sve peripetiji i lični i човечки драми поминува и лекарскиот тим и самиот Јосип Броз Тито пред да биде донесената одлука за ампутација на неговата нога. Тој прв преглед покажува дека ногата е сериозно болна, дека има веќе форми на гангрена. Ne, tada nije bilo. Na tom prvom snimku nije bilo naravno gangrene, ali je bila situacija takva da su ova arterija koja dolazi glavna za nogu, ona se tu računa na 3. Sve su imale promjene na sebi i sve su bile tako promijenjene da nije vredilo da se napravi bypass. Što znači, profesore, da rečeme, 3 arterije imale promjene? To znači дека не биле функционални? Sužene, pa iskrivljene, pa naslage masti unutra na zidovima, tako normalno kad slikate krvni sud, normalno to je ko nacrtano. To znači дека крвта не можела да оди во долниот дел на ногата? Nije dovoljno dolazila u taj deo noge, vrlo siromašna količina krvi je dolazila. Tamo se tija bolki koji mu pravат nepodnosljivi bolki. I to je davalo nedostatak kiselnika, je davao bol. Во ногата? Jeste. Znači to nije bila reuma kako što smetaša? Nema kakvi reuma. I zbog toga sam mu ja dao, uspavao ga i mi smo na miru napravili te snimke i tako dalje. I kad smo pogledali to, bilo očigledno da je situacija loša, onda smo se Miro i ja dogovorili da pozovemo, Miro Košak, dogovorili da pozovemo Debekija, koji je bio vrhunski svetski stručnjak za vaskularnu hirurgiju. Od Amerika? Vrh u svetu. I onda ja predložim Miro, znaš kakva je situacija Amerika, Rusija. Ajmo da pozovemo jednog Rusa radi ravnoteže i kod nas je dolazio u institut Dedinje Knjazov, Marat Knjazov, jedan kardiohirurg i pozovemo i njega. I ovoga. I oni sutradan, za 24 sata su bili u Ljubljani, avion ih odmah doveo na Brdo. Brdo ke Kranj. Jeste, mi smo imali 2 fotografije u jednoj vili. Koji se može da se najdate, da se vidat, kao što ti to dava i zajednički večera, zajednički ručak za svi članovi na konziliju. Jeste, tu imam više fotografiju, tu ću vam dati. So Debeki i Knjazev. Debeki i Knjazev, jeste. Što velat Knjazev i Debeki na toj prv pregled ćemo go pravati na maršalot? Deka nogata je otidena, deka ne može se spasiti? Oni su pogledali rentgenske snimke, oni su pogledali situaciju kliničku i tako dalje i Debeki koji je bio glavni, kod koga smo slušali šta će da kaže, je rekao da je ta noga u jako lošem stanju i da bi jedino šta bi tu vredilo da se uradi visoka amputacija na nadkolenici. Znači na nadkolenica ta? On je to predložio jer svi krvni sudovi na dole su bili
nikakvi. On je mislio da bi, jer uvijek mora da se ostavi da proteza može lepo da legne. Da proteza može lepo da legne. Znači veke u januari na ta prva sredba da je bejki predlaga amputacija na nadkoleno. On je tako predložio. Međutim, Tito nije htio da čuje o amputaciji noge. I uvijek je govorio, ja dole, obično ljudi kažu ja gore, kao na nebo. A on je govorio ja dole samo u jednom komadu. Znači u jednom komadu ovako kako je. Nije htio. Znači nemate šansa da ga ubedite? Ne, kakvi. Ja dole samo u jednom komadu. Koliko dolgo traje to ubeduvanje? Pa danima, prepucavanje, znate. I onda šta je bilo? Situacija, ništa nismo rešili. Šta smo došli tamo, šta sad da radimo? I onda Debejki kad je odlazio stavio nam jednu protezu. To je Dakrona za bajpas. Pokušajte, kaže, ona uspe u 1% slučajeva. Ali eto, nemate drugog izlaza, pa pokušajte da napravite neki bajpas. Da možda dobije malo više krvi. Da premostite, da može arterija poveke krv da nosi. I mi kad nismo znali šta ćemo više, ajde odemo u salu i boga mi 4 sata je trajala operacija, mi napravimo tu bajpas, taj bajpas. I boga mi jedno pola sata, sat, noga crvena, ne može lepše biti, mi presrećni. Mislim, posle jednog sata noga počne da tamni, ista situacija kao što je bila. Znači, nije uspeo, nije bio 1% koji bi bio uspešan, nije uspelo. Znači, Tito se sprotistavuvаше na ta amputacija? Da, on je bio žestoko protiv amputacije. Bila deka 7 dena uopšte ne prifakal da razgovara na ta tema? Ne, i sad ćete vidjeti u daljem toku, 13. januara, s obzirom da je stanje bilo pogoršano, odlučeno je, ali mu je profesor Košak, predsjedniku, morao točno nacrtati šta će raditi. Šta predviđa operativni plan, mu je pokazao, nacrtao mu je sve moguće varijante za bajpas. Znači bajpas na lijevata noga? Znači bajpas na lijevoj nogi, nadkoljenica, podkoljenica. Da će mu napraviti od umjetne žile dakronskog tog spoja, to je dakronski jedan preparat, ta umjetna žila, i tako je Tito pristao na to. I 13. uveče smo mi krenuli sa brda kod Kranja, 13. januara, i iste noći je operiran, do 4 sata ujutro je trajala operacija, vrlo uspješna, u prvim časovima. Vela deka едва го имате пробудено, дека после таа операција која трае неколку сати, Тито тешко може да се разбуди од таа анестезија? Тешко, vrlo teško. Дека едва сте го спасили да остане во живот? Vrlo teško, ja sam se, vidite sad. И сега тешко го преживувате тоа? Da. I nakon toga, par sati poslije te operacije, odmah na početku, odnosno kad je završila operacija, odmah je profesor Košak, mi smo svi došli prisutni koji smo bili u operacionoj sali, ja sam bio zadužen za snabdjevanje krvi, tako da sam ja bio komunikacija, transfuzija krvi i operaciona sala, to je bio moj zadatak u prvoj operaciji. Svi smo morali sa pincetom pipnuti krvnu žilu i taj umjetnu krvnu žilu da vidimo da je sve u redu. To je bilo sve u redu. Ali nakon par sati su se na potkoljenici počeli pojavljivati neki flekovi. Što je bilo vrlo alarmantno. Flekovi, pjegi, znači? Pjege, crveno smeđe pjege, što je već ukazivalo da operacija ipak nije uspjela. Znači da je ta potkoljenica ipak bila znatno oštećena. Znatnije nego što se je pretpostavljalo. Znači to veke se gleda na 13. prema 14. januari. Da. Nogата je cijelo vreme crna, znači, poredi to i nedostik na krv. Tamna, još tamna. Onda, pogotovo posle ove operacije, počinje, pošto je sad još manje ima krvi, onda počinje gangrena. Počnu plikovi na nozi. Noga je modra, plikovi, pa onaj plik pukne, pa to strašno ružno izgleda. A mi smo imali konzilijum prepodne, konzilijum uveče. I kad smo uveče imali konzilijum i kad su Košak i Brece sami bili sa njim, ne znam da li je bio još neko, rekli mu, druže predsjedniče, ovdje nema izlaza, jedino
što možda se uradi, to je amputacija. A on se u stvari malo nagao, podigao i video nogu. I kad je video kako noga izgleda, on je rekao radite šta treba. I mi trk, ja u operacijnu salu da spremim salu, da spremim sve, odem da mu dam premedikaciju, inekciju za smirenje i tako dalje. I onda ga odvedemo u salu i amputiramo nogu. To je vtorата anestezija koja mu je davata? Treća. To je tretата znači? Prva je bila za snimak, druga je bila za bajpas kad smo pokušali, treća je bila za amputaciju. Koliko traje operacijata? Ova je bila 45 minuta amputacija noge. A budući da Tito nije ni htio čuti o amputaciji, jer je Košak nama rekao, ako meni ne uspije operacija, transplantacija, odnosno bajpas, ja ću morat nastaviti sa amputacijom. Tito to je zabranio. Zabranjuje bilo kakav razgovor o amputaciji. I nakon te operacije Tito je 7 ili 8 dana trpio bolove, ta noga je izgledala sve groznije da bi na kraju pocrnila skoro do koljena. Potpuno. To su bili bolovi užasni. Mi smo imali zadatak, mi njegovi lični lekari, da mu svaki dan najmanje 5-6 puta spominjemo amputaciju i ovi članovi konzilija. Kako psihološki bi go pripremili? Da ga nekako pripremamo, da je on ipak svjetski čovjek, da nije on samo svoj, onda su mu sinovi dolazili, Žarko i Mišo, oni su ga uvjeravali, pa dolazilo je iz predsjedništva, čini mi se Koliševski je bio, ja mislim Lazar Koliševski da je isto. Iz predsjedništva su bili, isto ga uvjeravali da treba. Tek nakon jedno 8 dana je on prihvatio i to je bio u ekipi koja ga je na kraju uvjerila i kad je rekao da, bio je profesor Brecelj, Bogdan, koji je bio šef konzilija, bio je Kičić i bio je Košak. I ja kao dežurni doktor sam stajao iza njih. Oni su rekli, druže predsjedniče, ovo je sad posljednji trenutak. Tito je rekao da. Posle 7 dana? Da. Posle 7 dana. U roku 5 minuta smo mi bili u operacionoj sali. To izgleda ovako nevjerojatno, ali ta njegova soba je bila spojena sa jednim tunelom, operaciona sala, najkasnije 10 minuta, on je bio već u anesteziji, amputirana noga, za 1 sat je Tito bio budan i razgovarao s nama kao evo mi sad tu. Anesteziolog je bio profesor Lalević iz Beograda i ja. Uspešna je operacijata? Uspešna operacija i on se tako lepo oporavljao da je već bilo zakazano da idemo na brdo kod Kranja, gdje je bila njegova rezidencija. Toliko je dobro bilo. I onda krene. Kako? Niz brda i... Kako psihološki je podnesu amputacijata na nogata? On se sasvim lepo oporavio, tako da se čak i šalio. On je baš bio onako... Našto je ovako imao pik na profesora Ristića. On je bio jedan divan čovjek, neurolog, neuropsihijatar, ali pretežno neurolog. I sad on je bio zadužen da prati predsjednikovo mentalno stanje, da primeti da nije već on negdje popustio, da negdje ne ide. I sad mi uveče konzilijom, svi oko njega ovako u mantilima sa maskama, onim mantilima za operacije, lični lekari, svi su u mantilima oko kreveta, a on se gleda ovako i kaže, a kako vi dolazite ovdje? Kako mi dolazimo ovdje? Mislim, čudno pitanje. A Ristić čim je to čuo, on priđe predsjedniku ovako uzglavlja. Kako mislite, druže predsjedniče, kako dolazimo? Tako, kaže, jer na metlom. Na metlama, znači ko veštice. A mi mu tako izgledamo sa maskama, sa maskirani, sa montilima i tako dalje, opkolili krevet i tako dalje. On vidi da se drugi put, sve mi je kao juče da je bilo. Pita on, a gde smo mi to sada? A Ristić opet, kako mislite, druže predsjedniče? Pa gde se mi to nalazimo? Pa kaže, u kliničkom centru, druže predsjedniče. Klinički centar u Ljubljani. Ne, kaže, nije ovo klinički centar. I jeste, druže predsjedniče, došli smo iz Beograda u klinički centar u Ljubljani. Ne, kaže, ovo je kasarna.
A predsjednik priskoči, kaže, upravo je drug predsjednik. Ovo je, kaže, bila kasarna pre nego smo napravili klinički centar. A predsjednik kaže, pa valjda ja znam bolje, ovdje sam služio vojsku u toj kasarni. Eto, tako je bilo, mislim, šalio se. Mislim, bio je, stalo mu je do... I dobro, kada dođe do komplikacija? Sad će da vam kaže, samo još ovo mu je bilo dobro. Ovo mu je bilo dobro. On leži u krevetu, dignuto uzglavlje, podignuta noga, odnosno noge, onaj deo dole, da bi onako udobnije ležao, i masira ga jedna Slovenka, fizioterapeut, jedna divna žena koja je to radila maestralno. I sad ono kako je on ležao, on se malo spustio dole niže i ona hoće da ga podigne malo, da počne sa vežbom. Kaže, druže predsjedniče, da li je rekla zagrlite ili uhote vi mene oko vrata ovako, a ja ću i pomognite se ovom desnom nogom da vas ja povučem malo gore, bit će vam udobnije. A on ovako mrtav ozbiljen kaže, a neću ja posle toga imati neke obaveze prema vama. Mi smo svi prsnuli u smeh, ona je ga ispustila na krevet, već ga je bila držala ovako, spustila ga da legne, toliko smo se svi smeli i on se naravno smejao. Napravio je štos. Eto tako, hoću da kažem, on je bio čuvao duh i u takvoj situaciji. I posle amputacije na nogu. Posle amputacije. I idemo, naravno, pošto je konferencija trebala da bude u Bagdadu, naručena već proteza jedna lagana iz Nemačke, idemo za Bagdad na konferenciju neangažovani. Znači on se spremaše deka ke prežive i deka su proteza. Da je sve dobro, da ručili smo protezu da on konferencija ne vrzanite. Jeste. Znači ne se otkaživaš... Do te mere je bilo dobro. Do ta Amerika, znači... I onda krene ova infekcija bubrega, pa komplikacije, pa infekcija jetre, pa infekcija pluća. To je organizam koji ima 88 godina, koji je imao šećernu bolest 25 godina. Mislim da je tako nešto jako dugo imao. Ona nije dala da prima insulin. Jer to je tablet, kad se počne, to mora stalno. Znači 25 godini šećerna bolest? Jako dugo, ne znam tačno koliko. A ne beše na insulin? Možda piše u knjizi. Ne beše na insulin? Ne, tek poslednjih nekoliko godina on primao insulin. Prethodno ne primaš insulin? Pre toga nije. Ne sakaše samiot? Ne znam šta je bilo, to je bilo pre nego sam bio gore. Nisam hteo da čačkam to, da vidim šta je bilo. Ko nije dao, posle sam čuo da kako je bilo, ali dobro. Deka Jovanka Broz ne dozvološe da prima insulin? Deka gospodjata Jovanka Broz ne dozvolovala da prima insulin? Ne znam, to ne znam. Bila deka пред да влезе на операција тежи околу 82 килограми, после операцијата некаде 70. 70, jer je noga bila 12 kilograma, da. I Tito se nakon te druge operacije izvanredno počeo oporavljati, čak je počeo viceve pričati kako će on biti cerar, kao cerar, neka mu na brdu kod Kranja naprave one sprave za vježbanje, kako će on biti, on je bio oduševljen. Bolovi su prestali, on se počeo oporavljati. Da bi, nažalost, 13. februara, ja sam bio slučajno dežurni u sobi, poslije ručka ja gledam u toj sobi, on je imao kateter koji mu je postavio profesor Ludvig Ravnik, urinarni kateter, ali ništa on još nije osjećao, nikakve probleme po pitanju mokrenja, nije imao temperaturu, ništa. Ja sjedim pokraj njegovog kreveta i vidim kako kroz taj kateter više ne ide mokraća, ne ide urin. Diureza, mokrenje prestalo. A bilo je negdje oko 1:30 popodne, još su ovi svi bili članovi konzilija na ručku, ja i njemu padne knjiga koju je čitao, padne mu na pod. Ja skočim sa mog stolca i druži predsjedniče, šta vam se dogodilo? Vidim ga izbezumljen, on je bio, pipnem ga, on gori. Od temperature? 40 je imao. Temperatura? Da. Ja brzo pošaljem sestru van da trči tamo u onu blagovaonu gdje su jeli, gdje su ručali, još su bili svi tu. Konzilij se brzo sastao, počela čitava dinamika sa lijekovima, razni diuretici davani, maksimalne doze, Lasix, ovo, ono, ništa nije pomoglo. Jedva smo u nekakvu temperaturu uspjeli skinuti, to je bila specifična temperatura za uroinfekt, za urinarni infekt mokraćnih puteva. Odnosno oštećenje bubrega ili mjehura i tako je.
I nakon 2 dana, nakon toga, napravljena mu je ta fistula na ruki i počela je dijaliza. Znači već otkaže od bubrezite? Da, bubrezi su otkazali negde polovicom februara i negde oko 20. februara je on stavljen na respirator. Znači može se smetati da je kod toga će koma? Umjetno disanje, to je bila sepsa. Sepsa koja je dalje harala, oštetila sve organe. On je prošao kroz upale pluća, on je prošao kroz hepatitise, on je oštećena jetra. Ta sepsa je razarala njegov organizam. I što je, doktore, причината да дојде таа последна компликација, таа последна фаза? Велите, добро се оправува, добар е со духот, нарачана е протеза, дури имате подготовки да го вратите од клинички центар во Лjubljana до резиденцијата Брдо кај Крањ. Што е причината да дојде до таа инфекција која е подоцна се покажа кобна за неговиот живот? Što sam rekao, kao kod svih starijih ljudi, uvećana prostata. Zgoljemena prostata, znači. Imao je problema sa mokrenjem. Onda smo morali da mu bacimo kateter. Taj kateter je ubačen po najoptimalnijim uslovima, najstrožijim uslovima asepse i antisepse, da se sve spreči. Kao operaciju, pravo se kažem, kao hirurg, da ubaci taj kateter. Ali, kod ljudi starih u tim godina, već ima infekcija, samo dok je on snažan još uvijek, dok se on kreće infekcija, uspeva čovjek da savlada tu infekciju, organizam. Ali kad on leži, operisan, nepokretan, već iscrpljen prilično i tako dalje, infekcija se raširi i pređe i na pluća, i na jetru, i na bubrege i tako dalje. I to sve napravi jedan krug koji ide na dole. I to je bilo, nevjerovatno, to pre nego smo ga metili na respirator, on 2 dana ide na gore, pa jedan dan krene na bolje i povrati nam se nada. Ipak dobro, bit će bolje možda. Pa onda opet krene na dole, pa tako. Tako da je to počelo da ide. Тој катетер, значи таа операција на простатата, всушност се јавува, букнува таа инфекција и подоцна го зафаќа целиот организам. I onda za čas iz bubrega, iz bešike, ode na bubrege, iz bubrega ode na druge organe i to je ono što je napravilo de facto dovelo do smrti. Вела дека температурата го држи цело време, висока. Bilo i temperatura, bilo i svega. Дека најсовремени лекарства сте нарачували од странство и дека... Mi smo davali lekove, pa smo nabavljali neke lekove iz inostranstva, mislim iz Amerike, nove antibiotike, koji još nisu registrovani, ali su pokazali izvanredno dejstvo. Pa smo sve moguće terapiju smo mu davali. Stvarno smo, to je bila, jer nisam video takav tim ljudi sposoban koji se brine o jednom čoveku i sa takvim mogućnostima. Sve što nam je trebalo mi smo dobili. Sve što nam je trebalo, što je moglo da se dobije, mi smo dadoli. Во основа, на крајот се сведува на една работа. Клучната болест на маршалот Јосип Брос Тито била неговата шекарна болест, а све друго се импликации или последици на таа болест. Во врвот на неговата здравствена криза доаѓа од одредена уринарна инфекција, таа предизвикува висока температура и тогаш е таа причина за сите тие несакани ефекти врз здравјето на маршал Тито, кој завршил со неговата смрт на 4 мај 1980 година. Вела дека 2 благи срцеви удари pretrpao u toj period? Ja mislim da nisu, ja to ne znam, nisam kardiolog, ali mislim nije se o tomu pričalo. Svaki dan se konzilij sastajao 2 do 3 puta. Sve je bilo pod kontrolom i laboratorijski i mikrobiološki nalazi. Ja takvu jednu njegu intenzivnu i to nisam vidio ni prije u životu ni poslije. Ja mislim da je to bio vrhunac tadašnje medicine. Znači 80. godine, to je bio vrhunac higijene, medicine, asepse, antisepse. On praktički nije bolovao od ničega drugoga nego od zatajenja bubrega koji su bili posljedica infekta od te gangrenozne noge koju on nije dao odrezati na vrijeme. Doktore, дека некаде последните 2 месеци, 2 и нешто месеци од неговиот живот е во клиничка смрт, дека е неконтролабилен, дека нема можност да се комуницира со него, дека вештачки го одржувате во живот. Точни ли се тие информации дека последните 60 на дена од неговиот живот е веќе во клиничка во смрт, вештачки го одржувате во живот? To nije klinička smrt, to da raščistimo. Da, možemo da raščistimo ako ne je problem. Jeste, to je vrlo važno. Klinička smrt je kad srce stane, a vi ga oživljavate.
I ako uspete da ga oživite, dobro je. Ako ne uspete, onda to postane prava smrt, ne samo klinička. Zašto? Jer kad je srce stalo, mozak je još očuvan. Mozak nije pretrpeo oštećenja. Vi ga reanimirate. Reanimacija nekad može da traje dugo, satima, i da se čovjek oporavi. Znači, on je imao srčani zastoj. Ja sam tada isključio respirator kad nije bilo nikakve svrhe da ga reanimiram, jer je krvni pritisak padao i na kraju je krvni pritisak bio 0, srce je prestalo da radi. Od tog trenutka je smrt. Ravna linija na EKG-u. To je znači 4. maj. Sve funkcije prestaju, to je sada smrt. A ova, što je razlikata? Velite, ne je klinička smrt, mi to na neki način evo koma 68 dana. Koma da. Apsolutno, u pravu ste. To je koma. On je bio u komi. I sad bio je ili u prirodnoj komi, zbog težine bolesti, ili ako nije u prirodnoj komi, ja sam mu onda dodavao sredstva za spavanje. Jer je vrlo neprijatno to, kad je čovjek na aparatu, on ima jednu gumenu cev u dušniku, tubus, i aparat naduvava njegova pluća i prazni. I sad čovjek koji je budan, vrlo teško to podnosi. Strano telo u dušniku, uđe vam kap pljuvačke ili vode pa kašljete ko ludi. Tako da sam ga ja održavao u snu. Тука некоја плитка кома, што би се рекло, за да може да функционира, да живее, нели? Само да спава. Да у ствари спава. 68 дена, значи маршал Тито спава и да не осеќам. Цело време спие? 68 дана. 68 дена. Jeste. Bio u prirodnoj ili u veštačkoj komi. Prirodna je kad je usled oboljenja bez svesti, a veštačka kad mu ja dodajem sredstva za spavanje. I još nešto što je interesantno, celo to vreme dok je bio na aparatu i u kliničkom centru, mi smo doneli njegov kasetofon, kasadek, koji je imao 2 zvučnika i doneli smo njegove trake. On je obožavao da sluša makedonske pesme i ono O jelo Jelena i onu, kako se zvaša ona makedonska? Elena mome Elena. I mi smo to bar 3 puta u toku dijalize mu puštali te pesme. Imali smo nekih 20 njegovih tih disketa i puštali smo, jer smo znali da on voli to. I onda koliko on čuje ili ne čuje, jer smo mi njemu puštali te Elena mome Elena. Znači Elena mome Elena me puštate kad me pravite dijalizu? Jeste, neko zadovoljstvo ako on može to da čuje. I nekako ispoštovanje prema njemu, eto on je to volao, pa mi to sad puštamo da. Dobro, doktore, evo tije 68 dena, ima li momenti koga se budi, koga, ajde da rečem, evo poluson, polubunilo? Ne, jer on bi odmah postao svestan toga, tih neprijatnosti, tubusa u dušniku, na veštačkom bubregu, na dijalizi, mislim, to je sve neprijatno. Tako da, samo jedan jedini put sam ja video da je on otvorio oči, bio budan, najbudniji, ko da se naspavao, ne znam kako, i ja brzo špric i odmah da on to ne zapamti, jer smo mi skoro do kraja imali nadu da će se on ipak oporaviti. On je bio inače ovako čudesan čovjek, vladao je situacijom, pa smo mislili da će on savladati i to. Međutim, nažalost, ovo je bilo previše ozbiljno i nije moglo. Кога паѓа во кома председател Тито и дали воопшто се разбудува после таа кома? Не, никад. Значи 2 месеци пред неговата смрт, некаде околу средина на февруари, тој влегува во таа коматозна состојба и воопшто не се разбудува. Никад се nije ni pokazao ni tračka svijesti nakon toga. Nikada. Во еден момент велите вие дека го спасувате дека се наоѓа во коматозна состојба од умирање, бидејќи почнува да се гуши. On bi tu noć bio umro. To je bilo negde možda početkom marta, ne znam točno datum, imam ja negde zapisano u svojim papirima. Krvoliptanje iz pluća. Što bi značilo to? Znači tečenje na krv? Da, ja sam bio krvav do lakta, oba 2 ruke i sa jednim specijalnim tubusom koji su mi dali kolege iz intenzivne njege u kliničkom centru je Tito spašen. Jer to je jedan dvostruki tubus koji se ugura u dušnik, koji odjeljuje levo i desno pluće. A krvario je iz lijevog pluća, tako da se to uspješno spasilo i ujutro je opet bilo sve po starom.
повеќе од 67 дена, тамо некаде од крајот на февруари или 1980 година, па се до неговата смрт. Маршалот Јосип Броз Тито е во вештачка кома, односно воопшто не е свесен за тоа што се случува околу него и воопшто нема комуникација со било кој, ниту од државниот врв, ниту со неговите лични роднини и пријатели. Сите тие приказни дека луѓе го хранеле, доаѓале на консултации со него, се гледале секој ден, или што ги читаме по медиумите, апсолутно не само што не пијат вода, туку се тешки лаги, бидејќи 68 дена последниот неговиот живот, тој воопшто не бил комуникативен, туку бил во таа вештачка кома. Неки свештеник е католички долазио. Нели така па не веле? знам ком. Дека прешол повторно назад на религија. Па еден дошao па му dao акупунктуру. Nisam mu ja dao anesteziju, nego taj što je došao. Ali nemojte, kaže, molim vas da mi pomenjete ime. Kao, on je radio to u akupunkturi, bio toliko bolestan da on nije smeo da mu da anesteziju, nego u akupunkturi je radio. Mislim. Значи тие 68 дена тој воопшто не комуницира со никој. Никако, ни речи. Tubus u dušniku i gotovo. Се храни преку инфузија, веројатно, го државата. Jeste, kako da ne. Tako da on nije stvarno smršao uopšte. Да, вела дека некаде бил 45 до 50 килограми во моментот на смртта. А ви велите дека воопшто нема поместување ни грама неговата тежина. Ja mislim da nije тежина. ni kilo izgubio. Воопшто не. Pa ja ga gledao kako izgleda u krevetu. Цело време на вештачка инфузија, на инфузија го држите? Sve da bome, infuzije, transfuzije, sve što je trebalo smo mu. Svu terapiju smo mu davali. Sve. Čak smo na kraju ubacili i pacemaker, ali ne ovaj direktni, gde baterija ide ispod kože, nego aparat je bio vani, a elektrodu smo ubacili u srce za svaki slučaj da to, eto, imamo obezbeđeno. Има прочитано некаде ваша изјава како се буди од сон и почнал да рецитира руски песни. Jeste. To je sve bilo posle amputacije dok je bio pri svesti, dok je imao visoku temperaturu. Jeste. Recitovo je Ljermontova i recitovo je pesmu nemačkih tkača. Oni što tkaju, tkanje, znate. To je pa pita, jeste razumeli? Pa nisam, rekao, baš sa svim. Sad ću da vam prevedem i on prevede. Znači, čak je malo i počeo da peva, da pokaže kako to ide melodija. Pa onda mi priča, evo vidite, kaže, ja sam tada ležao u bolnici 1,5 godina pre nego je otišao u Sibir. 1,5 dana ležao u bolnici. Pa rekao, Boga mi, vi imate dobar bolnički staž. Da, kaže. Dobro, profesore, da li pred 5. maj, odnosno pred 4. maj, ima kritični periodi? Кога, например, доаѓате на Сабајле и велите овој ден тешко може да го преживе. Како да не. Значи на крајот на животот тоне на апарати за дишење, значи на респиратори, на пейсмейкер, значи на диализи, со висока инфекција. Значи една катастрофална здравствена ситуација која едва се одржува во живот. Тај тим кој е радио, хируршки тим, интернистички тим, кардиолошки тим, tim ličnih lekara, svih mogućih, nefrolozi, dermatolozi, svi mogući su učestvovali u tome. I onda sam video koliko strahovito mnogo može da se uradi kad imate jedan ovakav tim. Jer ovakav čovjek u ovakvom teškom stanju, on bih za 24 sata otišao da mi nismo imali takav tim i sve ono što nam je trebalo. Тоа што остава впечаток, почитувани гледачи, е дека и едното и другото од личните лекари на маршалот Јосип Броз Тито со такви емоции не само на 4. мај 1980 година, туку и денес, 36 години подоцна, поминуваат да се на таква емотивна, драматична криза кога објаснуваат и кога раскажуваат за сите тие последни моменти од животот на маршалот Јосип Броз Тито. Колку време ви требаше, професоре, да се oporavite? Сепак тие 4 месеци сте под перманентен стрес. Jeste, ali sad ću to da vam kažem, ali pre toga da vam kažem od čega da se oporavim. Moje normalno radno vreme je bilo od 7 ujutru do 11 uveče. I ako je on na respiratoru, naravno. Ako je on sad dobar, situacija je mirna, sve stabilno, pritisak stabilan, ja odem kolima sa Berom Badurinom koji je bio šef kabineta predsjednika Republike. Čeka nas tamo jedan major koji nas je vodio, ode na brdo kod Kranja da spavam. Međutim, ako njemu nije dobro, ja ostanem od 11 uveče do 7 ujutru, pa od 7 ujutru opet do 11 uveče. Znači, to je 40 i nešto sati sam ja pored kreveta.
Posle takvog rada meni je trebalo okruglo 6 mjeseci da se povratim od tog iscrpljenja, od tog napora, stravičnog napora. 6 mjeseci ja sam bio umoran, malaksao i tako. Ja još imam praktično tešku hipotireozu, slabu štitastu žljezdu i uzimam ove tablete tiroksina. Uzimao sam 3 umjesto 2, koliko normalno uzimam, a noge su mi ovako oticale. I uzimao sam svaki drugi dan nešto za izmokravanje. Toliki je to napor bio psihički i fizički. I psihički i fizički. 4 mjeseca. Stravičan napor. 4 mjeseca dan noć. Ali najgore mi je bilo kad se sastavi jedan dan do 11 uveče, pa cela noć, pa sutra dan do 11 uveče. To je 40 valjda i nešto sati. Cijelo vrijeme ste vi, znači, u Sloveniji? Pored kreveta, ma ne to pored kreveta. Znači, smjesteni ste u klinički centar ili tamo? Ne klinički centar, nego pored kreveta. Odite po Brdo i kraj rezidencija. Da, posle 40 sati. I odem u kupatilo, odnosno pre toga izmerim pritisak 180 sa 120. Užasan. I ja odem po tuš. I onaj tuš ovako s onim gore velikim, onim metalni, uhvatim se i pustim mlaku vodu i osjećam jedno pola sata kako mi ispira umor. Ispira mi umor. I izmerim pritisak 160. Odlično, 160 još uvijek visok, ali 180 mnogo. Hoću da vam kažem koliko je to bilo stravično opterećenje za organizam. Stravično. Stravično. A mogu vam za kraj reći da smo bili strašno tužni kada je umro. Kako doznavate? Koji vi javova? Dietrich. Ja sam jedini na Brdu kod Kranja od nas doktora imao u sobi, slučajno, telefon. Slučajno sam ja imao. I meni je Dietrich javio u 3 sata i 5 minuta: Damire, spremajte se, dolazite, odmah, gotovo je. A Dietrich i ja smo tu sobu mijenjali. Kad je on bio na Brdu, onda je on tu spavao, kad je on bio u Ljubljani, onda sam ja spavao. I onda smo mi veli, samo nemojte praviti buku na Brdu. A taj dan je bila utakmica Hajduk Zvezda. I ta soba pokraj koje smo mi morali proći je bila puna ljudi. Raznog osoblja i tako dalje, adjutanti, ordonansi, ne znam ja ko je sve bio tamo. Vi nastojite proći neprimjetno, izići iz zgrade, zovi kola, zovi šofera, neka negdje stane i vi se izvučite sa vašim taškama van, ma vidjeli su nas, svi su nas vidjeli. Vike znaje deke počina. Svi su veli, a mi se nikad nismo vraćali natrag. To je bilo prvi puta da smo se vratili natrag nakon svoje smjene, znači dogodilo se. Ono zadnje. To je kad ste u klinički centar u Ljubljana. I onda smo došli u klinički centar, već su manje više svi znali tamo osoblje po ponašanju. Neki ljudi su dolazili iz te vile gdje su spavali ovi, boravili ovi iz konzilija, to je neka policijska, milicijska vila izvan Ljubljane. Čim su se oni oko 3:15 pojavljivali, mi smo išli sa tim Mercedesom, vozio nas je šofer i po pločniku, ja ne znam kuda sve nije vozio. Bilo je onaj zadnji dan prvomajskih praznika. Produženje od vikend. Produženi vikend, gužva na cesti, mi smo tamo uletili i onda smo išli u sobu kod Tita. Ovo što ste mi rekli da vam je neko rekao, on je bio počešljan. Drago Mikelić. I žao mi je da... Trenutna njegova ta lična pratnja. I žao mi je šta, ne znam da li ga je neko slikao ili ga nije slikao, fotografirao, možda bi bilo bolje da ga nisu fotografirali, naročito ne u boji, jer je bio žut, dosta imao je taj bilirubin visok i tako dalje, imao je tu kroničnu žuticu jedno mjesec dana, ali ja mislim da su napravili grešku ako ga nisu slikali crno-bijelo, kao jedna posmrtna maska da su napravili. Da ostaniva dokumentacija, da ostaniva ta istorijska dokumentacija. Da. Ali najgore mi je bilo od toga svega skupa odlazak na tu obdukciju. To je bila strahota, znate. I cijela ta agonija završila na 4. maj, 15 časov i 5 minuti 1980 godina. Što u toj moment čustvujete?
Predug isključite aparate? Sad ću da vam kažem zašto je odlično pitanje. Ugasio sam ja aparate, sve. Pisali smo izveštaje nekoliko sati. Sad smo upalili televiziju Beograd i čekamo saopštenje, jer mi smo poslali saopštenje za javnost, ali čekamo da to objave ljudima. I pojavljuje se ovaj speaker divan jedan, još je živ. Njega je trebalo smiriti, on treba da pročita, da kaže da je Tito umro. Jedva se on savladao da to kaže. I onda se pojavljuje, a mi, ceo konzilijum i svi lekari, kao da smo bili u Beogradu i sad slušamo o saopštenju Tito umro. Ja isključio aparate, ja čekam i slušam njega kao da prvi put to čujem. Do te mere smo mi bili uzbuđeni i uznemireni. I on kaže, drug Tito je umro. Ne, umro je drug Tito. Bio je, može? Čekaj. Umro je drug Tito. A mi ovako i sad slušamo detalje ovog saopštenja. To je interesantno. Prvi put sam ja to doživeo, da slušam to saopštenje o nekom da je umro, kao da nisam ja prisustvovao, ja isključio aparate i tako dalje. Znači, je sušno stanujete svesni, tako da smo, na televiziji go slušate? Jeste, slušamo saopštenje i onda naravno to ponavljaju stalno u vestima svim i tako dalje. Koje je čuството, например, од кога ќе заврши сето тоа, еве, ќе исклучите апарат, ќе констатирате смрт, лично? Znate šta? Čovek, lekar koji leči pacijenta, čini sve najbolje i sve što je moguće za svog pacijenta. Ali, ipak je smrt pacijenta koga je on negovao, bez obzira što je oboljenje bilo takvog stepena da nije bilo štance, da se nije moglo ništa više učiniti, doživljava kao poraz. Smrt svog pacijenta lekar doživljava kao poraz. Bez obzira što je svestan da je učinio sve moguće za svog pacijenta. Tako smo mi doživali njegovu smrt. Iako smo stvarno, ako je neko imao takav tretman i takvu negu, nestvarnu negu, evo, to je bilo to. Znači, kako poraz? Jeste, poraz. Znači, jedno razočaruvanje? Da, upravo to, poraz. Pobedio nas, smrt nas je pobedila. Nismo uspjeli da pobedimo smrt. A naravno nije bilo ni šanse. Oboljenje je bilo tako teško da ništa nismo mogli više da uradimo. Ali najgore mi je bilo od toga svega skupa odlazak na tu obdukciju. To je bila strahota, znate. Na obdukcijata? Da. Traje 8 sati. Nije 8, ali 4 i 2, 6 sati je trajalo, nego taj odlazak kroz podrum sa liftom, Tito na nekim kolicima, ruke svezane sa špagom, ovako na trbuhu, to. I onda u sred noći kuca neko na vrata od te dvorane, to je u podrumu bilo. U podrumu na klinički centar? Da. Kuca neko, kolica došla sa hranom. Da vi nosat? Nama nose hranu kao neki gablec ili kako to kažu, jeli. A nama duša pod bradom i želudac pod bradom, tužni, žalosni. Došao konobar sa kolicima, pićem, sokovima. Niko nije ni izišao. Evo tako. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна ќе се вратиме да одјавиме емисијата. Ве вишок желудочна киселина, жиговина или надуеност? Имате пожар во стомакот? Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегоби. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд.
Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Zinajko German Lemonade. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца. И природен витамин С за возрастни. Затоа за моите најблиски јас одбрав Ацерол алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Ова беше емисијата во Центар. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Не се гледаме идниот понеделник на 9 мај во истото ова време. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.